मोनसे भिडिअ होनानै लाग्रोनि एसे ओमफ्राय फ्लाइट साइनिफ्रायसो दिनै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होग्रोनि आं मृत्युंजय नार्जारी अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि सैथोयै फोथायगोन आरो गनायनानै गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारिनि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजिरनि राहा बायदि सुबुंनि सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायाजासे गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन आं मृत्युंजय नार्जारी अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंस्लायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। Ini olap sesuai dengan fotografernya olap sesuai dengan ini. I do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bordering Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Munmun Brahmo do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the executive member of Bordering Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the executive member. Musri Robiran Nazaria Obong Goseni Mungau समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजिरखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजिरनि राहा बायदियै सुफुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासेनो आंनि हाबाफारिखौ मावलांगोन। Musri Robiran Nazaria Obong Goseni मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसालियै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहरनाय बाथ्राफोरखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। I, Sri Dharasat Busmotari, do swear in the name of Balai Batu, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bordering Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and or favor, affection or ill will. I, Sri Dharasat Busmotari, do swear in the name of Balai Batu, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which will be brought under my consideration or
shall become known to me as the executive member of Bodoland Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the executive member. I, Sri Prakash Pushamutari, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection, or I will. I, Sri Prakash Pushamutari, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matters which will be brought under my consideration or shall become known to me as the executive member of Bodoland Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the executive member. Thank you. I now call upon Honorable MCLS. I, Paniram Brahmo, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear allegiance to the Constitution of India as by the laws, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bodoland Territorial Council, and then that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear, favor, affection, or ill will. I, Paniram Brahmo, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly, indirectly communicate or reveal to any persons, any matter which shall be brought under the Constitution or shall become known to me as the executive member of Bodoland Territorial Council, except may be required for the due discharge of my duties as the executive member. I now call upon Honorable MCLS Sri মই শ্ৰীযুত জিৰাল ফুলগেৰী ভগৱানৰ নামৰ শপত খাই কওঁ যে বিধি দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰাকৃতিক বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে মানি চলি আৰু ভাৰতৰ অসমত আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি মই পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সদস্য হিচাপে সংবিধানৰ প্ৰদত্ত আইন অনুসৰি সকলো মানুহৰে ৰীতি নীতিৰে অধিকাৰে কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব আবেগ বা বক্ৰতা নকৰাকৈ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। মই শ্ৰীযুত ধীৰাজ বৰগীয়াৰী ভগৱানৰ নামত ভকত খাই মই বেগম আক্তাৰা আহমেদ আল্লাহৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানক প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে মানি চলি আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি মই পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে সংবিধান প্ৰদত্ত আইন অনুসৰি সকলো মানুহৰে ৰীতি নীতিৰ অধিকাৰ কোনো ভয় বা পক্ষপাতিত্ব আবেগ বা শত্ৰুতা নকৰাকৈ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। মই বেগম আখতাৰা আহমেদ আল্লাহৰ নামত শপত খাই কওঁ যে
কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মোৰ বিবেচনালৈ অহা কোনো বিষয়েই বা মই কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়ত মোৰ জ্ঞাত হ'ব পৰা কোনো বিষয়েই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ব্যক্ত নকৰোঁ। I, Sri Augustus Tiga, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people. I, Ganesh Kasari, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the executive member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or आं मुस्रि लोमसाव दैमारि बोराइ बाथौनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुफुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायाजासे गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। आं मुस्रि लोमसाव दैमारि बोराइ बाथौनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसालियायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। थेंक इउ। आं मुस्रि प्रेस मुसाहारि गंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आबुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायाजासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावफुंगोन। आं मुस्रि प्रेस मुसाहारि अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो सैथोयै आरो खेंसालियै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। गोजोन्थों। Respected Additional Chief Secretary Sir, oath taking ceremony has concluded. May I now seek your permission